FIFA World Cup match referee tling tur hian akong athui khop maya training an paltlang te hi anamei lo khop mai atlang puin in soi chho don teang World Cup khel muala referee na thok tur hian mani ram National Association atangin an rin tlakin an thiamani ti an lan trin masak angaya tual chung match liante atanga tanin zoi zoin kum tam tak chung kong an zo chho thin Mani ram chung top league entry nan Premier League La Liga MLS te a kum tam tak chung regulara an referee nuwa chau rin tlak le referee tha an ni ti alang chuak chau trin FIFA bets kum som ni panga an tlin nu le an ram chunga referee tha ber ber zinga an tel nuwa FIFA candidate referee ni na FIFA bets an deal thei chawa hei hi khovel pum huap match international match an referee theina tura kongpoi mo ber ane elite referee selection process World Cup hian khovel pumatanga referee claim te chau than chua an ni thin FIFA referee department chuan ama kum dei to atangin referee thazwal chu an thur chuak tana Indian World Cup 2026 atana referee tur ta chu sanghi somni pali atang toin an lo thli thlai tran dei to thin ane candidate pool khovel mun rang CONMEBOL UEFA CAF AFC CONCACAF OFC atangin referee assistant referee le video assistant referee VAR thaber ber claim te chau candidate pool a hian an da lut ta thin ane physical training le fitness exam World Cup referee pakhat hian khel muala football player te tlanzat vela thui atlan ve angai thina match khata average in kilometer so matanga som bani vel an tlan thin chu wangin an fitness standard hi asang big mani da FIFA fitness test hei physical test how tak le khir mani ya ta hian an hlo champal chuan World Cup an referee theilo nga lani an en rang te chu repeated spring ability RSA meter somli sprint chak thei ang bera tlan voi ruk tlan chua turania meter somli dan zela hian second so matanga som panga chau chol hadam na hun an nei sprint song tlan chung hi second ruk noi lam vek ani anga yani interval test 75 meter tlan turania heta tan hian hun big tem te an nei chu min nuwa meter somni panga culture char turania heta hian khel mual voi tam tak an hel kwal thin ani high altitude training match khel na mun rang a tlang sang mun lum le vot ain an lo thina wangin altitude chamber le kholum hnuaya training an nei pui thin bok technical le theoretical preparation dan le rai law of the games riat chian mai baka khel mual chunga thutluk na siam zung tur hian rel ru phim le in peisa reng nei angaya anjinga referee tling te chuan khel mual chunga thil thleng rang foul handball offside penalty borvel video clip sang tam tak an entry na chuta an foul muwa te chuan thutluk na an siam ain rual tlang em ti pianan practical test an nei fo ane tactical understanding of teams FIFA technical analysis te hian team tin te khel dan tactic referee te an zir thin chung te chu team hian long ball an chi nge counter attack ti te khoi player te hi nge referee bum ching zual ti te player te hian tactical foul siam an ching em ti te thlengin an chut thina an zir chiang thin ani hemi an riat lok hian referee te khel muala an din na tur positioning dik tak an thlan thiam thin ani psychological le mental conditioning khel mual chunga mi pui sang tam tak thin rim out gel chul le pressure ma chon tur hian ril rung het tak nei ngaya sport psychologist tenen thokhowin thutluk na fel tak siam thei turin mental conditioning an nei thin decision making under stress thutluk na khir tak rang taka hun chep tak kara po siam alo ngai chang po in thinrim na le hlau thon na thununa cold blood decision siam turin anzir tir ani reframing mistake
khel muala thutluk na diklo an siempal ani point chu decision diklo chuan ti buai mi alawa second that chi match kalai control le ngal thei tura mani in thunun dan an zirtir bok virtual assistant referee training football a chuan technology hi apoi mo to em a referee chau ni lo VAR room lama thutur te thlengin training big an nei thin simulator training computer mangin thil thleng mek diktak VAR thil dan tur practice nan khol simulator an mang thin communication protocol VAR room thu le khel muala field referee te hian tongkam man big protocol wat an neya chumi an man thena wang chuan toy fia le tluang takin in biak po na akal thei thin ane match day athen mang khusak dan world cup tournament thlen to chuan referee zong zong hi mun khata referee he quartera khusak tir an thin bok an thlan chuadan in dut khatoi te teng kan soinun le lok ange national league he hi zoi zoya an thlen chau phot angaya chumi zawa FIFA batch international level tuan adot lea world cup candidate pool adota fitness and mental exam khirtak an machon lea chumin hu chuan world cup selection and refereeing anita ane anti corruption and security referee tura thlan chu te hi an phone le internet man thin te endik vek ania khoilama tangpua lemhlet na match fixing laka an film nan khau takin FIFA security hian an thli thlai reng thin ani pre-match briefing match nei ma ni thum la oma chau referee tur pon chua ani thina chumin nuwa match referee le assistant referee te chuan kha game big atana an machon turin briefing le discussion an nei ngal char thin khel muala players le mel le an thiam na kan thir lai hian an hnunga minute somngo chung game thunun tu referee te hian kum tam tak chung an taksa real rule le nun an lo tuai hriam lok to thin ani ti kan hriat ve a tha ome pon lama tanga lo sei sel ve ngot po hi a fu lo du viau mai the ni anti corruption match fixing laka in veng na khau tak summan sualna le match result tura in biak ruk na laka referee te hi an film nge ani ti fianan anwai mi te hi man ane thin betting market real time monitoring FIFA chuan FIFA integrity task force mangin khovel puma betting market poisa in choina le khel mual chunga referee thutluk na siam te kha real time thil thlen lai rengin computer mangin an thli thlai reng thina referee thutluk na le khovel khoi lai emoa betting in mildan danglam thut aum chuan investigation an hong ngal thin entinan referee pakhat hian ama alo referee to thin dan pa ngai lo dawin thutluk na danglam deuh a CMM ti an huayami ang hian an lo check ngal zel ane gol thun thei din muna ding lo hrim hrim khel mual sira emo fall ho te te apek treu chuan tin red card emo yellow card emo amain aman zen zen lo laia rang lutuka card aphor zut zut ani chuan chuti rual chia chuan betting market a he player hian card amudon tin poisa tam tham tak ama zonga an lo bet ngai lo an ron bet thut box ani chuan computer in danglam thut aom tin red alarm ape ngal thin ani no gambling betting rule referee te an chung tele an thian nai vai te thlengin football a poisa an choi betting khabur ania hemi bot se tu chu an na atanga dam chung no chua hlen thlengin hremna pek an ni thin highly secure whistle blowing system ron bei tu emo thlem na emo an don chuan referee te hian FIFA confidential online reporting portal mangin an report ngal tur ania chung ang chu nei renga an report lo chuan hremna pui tak an tok thei ani security and communication control match thunun na konga referee te hi midangin an hol suat lo nan le an him theina an hetiang hian enkol an ni thin no electronic device world cup chugin referee te hi hotel khata an khom thina
match an nei ma ni thum lo ma chau khoi ma cha nge an referee don ti hriat ani thin hemi chung hian an phone tablet le laptop te chu FIFA security te hian an lak sak thina khovel pon lam nen in biak na an nei thei do thin lo ani arm escort and protection khelmuala le hotel inkara te hian referee te hi security rin tlak tak arm escort ten an veng tlat thin player la tak tak le fans tin rim te laka an him theinan khelmual chung thlengin security thatak an duang thin ani entirnan khelmual chunga mipui thin rim lo tlan lut thut omta se referee tan escort bouncer emo security duty an ombaka him taka khelmual an chua san na tu tunnel kong kabik arukin an siam sak vek thinani ole mizo te hi khelmual pon atanga referee le match official te thutluk na soisela media thlenga an dik lo na the dar chum du kan ni thin himole tan zong te thlawang hau hi chu alona ani nge kovel mun rang football fans te po chuti an chu an ni ve thawa chuti lai chuan tun world cup in khel kan en me ka hi chuan tual char official ang mai chu world cup match official te hi an lo ni lo deuh ti kan hrethiam thei mai ome ti sual hi chu mi hringa bet ve tlat ania tuma hi confirm kim vek thei lo ani ti tilang chiang tu ani e ka video te min lo ngai thak sak tu zong te in chunga kalo me ma video dot le world cup san hi som ni baruk final match preview ngai thak nom tak nen kanin mule theu don nia